Ya faluha ita fefu wai buat de zoaya ya ita Yesu Keriso fa umasi lo walangi ama ba fa abusa geheha ni amoni Ya duhu. Sifau ira talifusa bambanuan ya Keriso Protestan BNKP data fauma taowai na da fauma fangowai sito la oguna babaluhata medrua mana bagobuloa hada no so ami irama no so ami ira ina ira talifusa sobulo bada joaya no so ami hey Ya ahobu ya ami ira talifusa fefu baji maakhe adre ya itan rotondoto UIM RMG dunia mefona ya ia boto zolohe turia somusodede badaneda sodo bua fosate duho wa obuloda sifefena wa malua migu ni fagelesi baji sagere Asia tau guna agenre ni fagelesi ni faane BNKP model kreatif si dua baba malua faneretode menodola lima fake botozolohe turia somusodede luono sotoi RMG tobali ia UIM bafau fefu gereja sosindo moroi bambua bohalewe RMG tobali sohe UIM ma fem andre la fotoi internasionalisasi UIM ta ande sahagele kelobalangi meno itolo iroroge fefu banuania he banuania Keriso bagi remani basi manegei banuan ni Keriso ba Asia ave ba Afrika noto bali si sabua basi fagele ita ba Keriso nio sambua ba organisasi UIM andre wate kau ni ita banohuge halewe zoaya to bali hobu-hobu bagulidano Ni fola kemi lobalangi bazorugo yawa Manuna ita moroi babu kuzinuna numero otu afeleziwa ayati sarang he Yesu begehe hamo. Data honogo dadada we amoy fena zoaya muzizio zato. No obulo ita baba malua migu UIM ni edrongaga bai sagara Asia bata falua ia badai lo walangi ama badai Yesu Keriso babadai geheha ni amonia. Fangorifida ha badai lo walangi so somboi banua siawa abadano. Ya duhu. Mi ai mi balia ni fahau fe fusoi wa mayaga idano ya irang badai nama babadai nono babadai geheha ni amonia. Mi fahau ira babolo fe fu hadia ia ni wa egu khemi. Bahiza
fau kemindrao eroma eke, irugi gamozua gete dana adre. Haleluya. Mangandre ita helo walangi sola kami sino bereta ba amozua berwa omasima ba moroi ba abele gehehani amonio wano musindrom banuau moroi ba halewa zolohe turia somuso dodo ni falua RMG moroi badana geremani no musindrom banuau badana Asia banoha sara dede wa mohoni boto zanuriai geturia somuso dede sifao banuau he moroi ba Afrika basimana moroi ba Asia ada mubuai dari RMG tobali fem bama UIM ma ke andre itara tedema dola 5 fakhe meno musido babangai halawa ni fadusiu te de kemampuan wau ma andre sahagala wa omasima ba meno sambua ondra aga hewa ai faihu banua faihu soi ba faihuli bahiza ha sambuan ra aga ba ke Yesu Keriso andre ma ke andre sebuah dan raga gereja roton-roto UIM bagi sagara Afrika, Asia aba bageremani. Andra ma andra kau fahobu andra aga fefu baba malua fasumangeta baba hasambua ba medua mana baba mohoni bu ulima kau baba ngai lala halewa me bagulidana. Baba nuriaga turia wangorifi andre baka Yesu Keriso. Ya duhu. Manuna ita murai babuku jinona numero efangotu al fabularua ya tabe ni hauga ita. Data fododongo daro malilo balangi tehala moroi bamoze 2 faza 20 ngabua sisara irugi zifelevitu imane taro malilo balangi ba iwa daro mali andre fefu Yehova imane ya odo Yehova lo balangi usino mangeheta ya uga badana miserai ada bazinomoi sabuyu ami bai so kami lo balangi tana bayro drao bai fazaki khau nadu bahefa maido hadia ia he si sosiawa bambanua bahe si sositou bagulidana bahe si so banidana baradana bai angalulu khania babai fau sumange ia menolo balangi solohu drao ya odo andre Yehova lo balangiu sanghuku horen raama badrauno baba maubu mitou kherasi fatiu tede khegu basi hakesi tede sangomasi yao basolo oroi sagu irugi hene ngaete bai tetei dei lo balangiu Yehova babaya
le saji le huku Yehova zana tei nia babaya. Ame ega tada luo bolo base andre bawe amoni ya ia. Nga luo mo halawa da uga ba halawa fefu. Ba ero fitu bongi ba luo bolo base khelo balangiu Yehova. Boy babaya hadia ia halawa bada he ya uga. Ba he onou matua, ba he onou alawe, ba he sangai halawa khau ira matua, ba he sangai halawa khau ira alawe. Ba he urifau, ba he sifatebu khau bambanuami baka. Ngaluo samege ke Yehova, baba mazaki banua siawa abodano, abo nasi, abo nasira fefu, baba luo sifitu, banomolo base ia. Ada bano ifahobu luo sifitu andre Yehova, bano ni amoni Fosumange na mau abo ni nau, ena anau no soubadano, ni be lo balangiu Yehova khau. Bai ange bai ohor, bai anaga, bai babaga khenabau ziladuhu, bai isa nomo nabau, bai isa bo omo nabau bahesa ngai halau khenia ira matua, bahesa ngai halau khenia ira alawe, bahe erbau nia, bahe kudonia, bahe hadia ya fefu ni baya-baya nabau. Simana daromalilo balangi, data tema fauma sinuna numero 20 ayati sara misuno-suno zo aya. Yami ira talifusa natawa ele horodang batalimo ita basiduhu le badadoda nataombaka horodang bale faroi ia bano satu le ia fa iefa ke dahore andre ihauge ita aba bai heta fefu zile atule andre damoi ita fona lobalangi si fofangi dengi babango baka horodang suminro ita fefu mangandre ita he Yehova lobalangi no fatenge gatobali sang maduhu baba nuriai gaturia somusodede bani beboi fefu aboto badadema wano sambe daaga baba malua. No arau daaga baba nolo sito sasatedo. No ararega bo angiraga faurima samosa. Le sito bali daaga sondara tede bazito sasa tede. Le sito bali daaga same faaro dede bazino aitu fanetena. Le nikau nima sino elungu. Le murorogema gelia ulidana sinotekiko basinota uno. Bologa dadau khema ama. Mafaduhu awatenga sinangea daaga tanefename. Menofahena hore sino mafaluang. Iotarai irono daaga. Heba behedema. Era-era dadema. Abaga muatama silefaudu badaromalima. Andre moi gakhau babang andre faha khedadau.
ena e fa khema horma adre sino mafalua irege soha hauto dra aga bano huga fekolima ab halo sino fadusi tede khema hakhasi dede khema ama babe ai fa khema horma andre ma fefu ya duhu tatema formasi nuna numero 2 ngotu adola fa ayati sara na ubini horegu khau Yesu. Utayaiga golalewa me simane labuo, ave horeu simane sau. Tema fulia khegu meno u orifi drauga. La khemi kholobalangi siawa. Dumadao zato. Data fododongo daro malilo balangi, moroi bazura Efeso faza efa, ngabua si felebitu irugi si telungafulu arua. Imane taro mali lo balangi. Badao ni wa egu ba ufaduhu ba khezo ayang, ena amuatami ada, babai sae simane amuata ni habai rogai baba ya faya dedera ada sinomu ogemi-gemi sitodong sino olifu ba auri ada khelo balangi baba le aboto ba dederang baba abe dedera andre sanere lalahoha menomate baha dederang baba malua sila sehi andre fefu baba tebai abuso baya ami batenga simano wanengenimi keriso nanomirongo atau iya banano mufahal ami bakhenia wakhe Yesus soziduhu waniheta niha sitohona andre khemi balala fena adre sama kiko ya iya baba ngise andre baba elungu bani bohoni ami bagera era dedemi adre bami onuha niha si boho andre ni be efamai dolo balangi wa mazekhi ya iya baba atule dede baba ba ohau-hau baziduhu andre mi beheli wayang fauma siduhu milau khana bami meno fauman roton-roto ita. Namo fenu, babai mi fazekhi hor, bai mi ekhuga luo babenu mi, babai mi fonaha gafeha, sino managa-naga, babai yang managa-naga saai, baya mohalewe, yang mufazekhi zisekhi tangania, ena esokhenia wa mee bazinumana. Boy alua bapebe mi behede sila sekhi
he hasambuali hadia zona hiang baba nga azekhi namoguna ena omasi zamondrongo. Babai mibusi gehehan ni amonio andre fangaromi baluo wangorifi adre. Fefunga wale watetoisang bafa abau dede bafanu bafaguaguasang bafanadrawa bayate bato kemi awe fefu hadia ia zilesehi. Bafauma mi hoge kenabemi, fauma mi hakesitede, fauma mi be aifazala nabemi, simane fangefa elobalangi kemigei bake keriso. Ya ahobu zamondrongo taromalilo balangi basame badede ya duhu. Ia dae tebe ke daginote babolohe fasembrata ke lobalangi. Tau samuzai ge bamee fasembrata si fefena irugi si telu. Ba si manegei tau buloi basembrata sofeta bayu im. Ni tandesai ge badrono sambel maulu wa abeleboto ba fangera-ngera. Berkebutuhan khusus atau cacat. Basiofena uang data fodrodongo lilobalangi me imane. Same sumange fangandre sahagele daeza molakemi ya odo babazile sinegu bambuabuania u oromae wangorifi andre kelobalangi. Gasa-gasa bamee fasemblata kelobalangi manuna ita moroi babuku sinuna numero 257 dama ohe ke zumange. Data fasau basembatadaan refena lobalangi la fendongage bolohe fena irasa tua bamanuna ita moroi babuku jinuna numero 2 nga fulasara ya zumange. Ya dae data fododongo sinuna fasemblata kelobalangi faumakor ba vokal group.
Data faana dadada va mondrongo taromalilo balangi. Manuna ita moroi babuku jinuna numero 8 a nga fulatelu. Uhonoga sibai dadagu. Uhonoga sibai dadagu babamon rondongo lima Yesu mangalulun raodo fena bagame tahame iya daa kebayoy ni Ya iroroga demi awe gira erami fauhahau dede andre kelobalanging sabele muroi bagira erania fefu ba kekiriso Yesu mangadre ita no solofo ba sowe kita dan raaga baba mododongo taromalimo amang oi zara mahonoga dede maya aga banua me sedena mo uraha soroi badaromalimo ada maandre geheha sanolong iaga dede mazamosana he enonimo sama ema taromali andre basi manege ibanuang ni hakiriso sato sangondasi ya uga irege taromali andre dania tobali bebe ededema tobali fangabelema ba medua manosa ai tobali fanga aro ba matima bai sadrohu feko lima bagulidano hede ke matua Yesu badoima no mangadre draaga ya duhu taromalilo balangi ni angerenusida bazima ke andre tehala ya moribazurang mareko fazatelu ngawasi 20 irugi zitelu ngafulu alima samuzate mareko fazatelu ngawasi 20 irugi zitelu ngafulu alima imane kheda taromalilo balangi bamoi ia yomo ba obulo zuini hasato tobali tebai na imanga ira bamelarongo da talifusenia bamoi ira modra uya ia noa sa obehe ia lawau balamane sangila ama khoita andre sinomoi mitou moroi ba Yerusalema no sokhenia Belesebu bamoroi bazalawa behu ade wa ifofane behu ba ifaluha ira iwa ekheraga maidola imane hewisa ifofana zatana satana bana fabali da deneri batebai aron ra adre
Bana famali dede di sanga bata, bale fakai di samba omo ada. Bana no ilawa ia satana, bana dua dedenia, bale fakai awai saai. Le sangila moi baumo banomo zabele, babo rabu gama-gama nia, na le ihenaga ibebe zabele andre, ba avena irabu hadia ia banomonia. Sidruhu ni wa egu kami, fefu ngabale hore andre, ba tebe aifa banononiha, hefa nandrawa andre, ha ba oya banandrawa, he nasoza nandrawaisi eheha ni amonio andre, ba lefa ngefa khenia gete wa arada nia. Ilu i hore andre, gete-gete wa ara. Melawa'e, so behu ia, behu sira iyo. Basoni na nia ba ira talifusenia, no so bai wali balafatenge khenia, lafahedee khenia. Bano lafasui ia vedadao niha sato, balamane khenia, hiza, no so bairo ni nau ba ira talifusau matua, ba ira talifusau alawe, la alui drauge. Ba itema lira imane, hanihani nagu, ba haniha dalifusagu, ba ifakele ia, ifaigi jite fasui ya ia sidadao ba imane, hiza ni nagu ba talifusagu. Solo somasi lo balangi, da dalifusagu matua, ba talifusagu alawe ba inagu. Dege da kheda daromalilo balangi, sitobali ni tana badada kheda bajimal khe andre, tehala mori bazura Efeso faza efa ngabua sitelungafulu, imane taromalilo balangi. Babai mi busi dede geheha ni amoni andre fangaromi baluo wangorifi ade. Data edongaga lida. Babai mi busi dede geheha ni amoni andre fangaromi baluo wangorifi andre. Mangade ita. Sahagalau soaya daromaliu sino farongoge khema. Sabda aga baba malua taromali adre, sabda aga baba mo eluaha. Hewai no tebato ya aga enonimo baba maema ia. Basosa gehehau sanolo, zabele mga bahay badede banua me samodongo. He baba malua baba auri seroma eke, ba medua manosa ai, babolo somasi Yesu. Bai sadrohu fe asora bagulidano ade. Ohahau dadema meno efoura khada aga soroi badaro malimo. Bade Yesu no mangada da aga. Ya duhu no mafodo dongoliu. Sumindo itafefu, menotarongo daromalilo walangi, badata fogeli daba maduhu famati daya itan ya kiriso na lo walangi, enronga lida. Ya o mamati kelo walangi ama sila ambe faabele, somboi banua siawa abadano. Ya o mamati ke Yesu kiriso so aya ya ita, o nolo walangi sihasa mosa, ni tema ni nania Maria kegehehan ni amonie,
ono no alawe ia, no managa huku ia, bareng baba funrio filato, te forefa ia, mate balakoo. No moi ia bambanua ni hatou, no mauso ia moroi bangai mate, me no irugi telu ngaluo. No manahai ia, moi bazorugo, dumadau bagambelo lo balangi, ama silo ambe fabele. Yotarai dae, mangabuli ia dania, babangu huku ni hasauri, awe zinomate. Ya oma mati kegeheha ni amonie, bau fati hasambua banua ni amonie, fefu ni hakeriso, faawesa ni hani amonie, bafangefa hore, bafemosom boto jimate, bafa auri silo aitu, ya duhu. Dumadao zato. Manuna ita moriba buku jinuna numero 8 adolasara, aine hema hesoaya. Data fododongo gango bakata. Sumindro ita fefu. Mangadre ita. Sa hagalaw ay buat dadaw sinofaluka da aga zamusana ya aga banuaw sa matikaw. Baba naratodo sinodola limafahe. Wa orudu baba hasara dodo UEM adre. Bahizang meno otolo ororogo lesu lesiotarai da aga. Bau masigai na utohuga watolo sauhe maama sifau ehehau ni amonie. Irege bai sadohu fekolima na sabagulidano ade. Oi mana siseki ni faluama sifaudu bazomasi da uga. Sau hagalau tua Yesu ya ewang adre dedema adre. Mafasau ia badaizo aya ya aga Yesu Keriso, sino mamahal ya aga babangadre mamane. He ama khema siso bazorugo, ya te amoni dayu, ya tobali banuau fefu niha, ya iterazo masin rauga, hula bazorugo ya simanagay bagulidano. Ema sirugi maekhe beekhe mamaekhe andre, Baefa khema horema simane fangefa ema sala baiso sala khema. Bai o hendra aga bawana draiga efa ega bazile sehi mea uga zamatere banuau baso khefa abolo abola khemi irugi zilo aitu ya duhu. Mi angabuli sifau fa ohahau dodo. Ya tobali ami sura Keriso sama duhu ya iya balalaba aurimi seroma ekhe bamitema hobu-hobu lobalangi. Ya mufahobu ami lobalangi ya muroroge ami. Ya mufohaga babania khemi ya muebua dedenia khemi. Ya mufaleba herenia khemi. Ya mubee wa ohahau dede khemi fefu. Ya duhu. Manuna ita moroi babuku jinuna numero 30 bana ufaigi madala sihaga. Bana ufaigi madala sihaga na urongo we ugu banua bala aitu Yehovah, no balangi
Yahobu. Yahobu. Shalom. Shalom.